atupitone president Jessica Lupong'ese balebe e podo kitapugana kirono ayuara noi ido anna peta nuale maramomusa ayuara ko karamoja neselo setakonye oro kedai mon kedai longlonga na lemeja hii adawapugana pupuni kedai dules do adawapugani aitoloto au rianeta nwegitigita do da ajasi lemi serikali lo ajasi aitutorio konye esabiti jela tubori adauti serikali nguna lomo noto mai tutorio isirikali lo depato sekeja namba ilukumini ikanyape podolo muto sabita la tubori okaweweta so isirikali ngunu kere adawapugana etarasuni ayo lakini aiboishon weja eruro lo ikaramoja bala lupebe ajore na edolit neskope kwa na ijaya pugan aremoro district na lui koruosi kede karamoja ilipite itunga sipokin kokale akech asoma somsine nwa misiri ni kech aktivite serikali sebei bukwa kede kwema district aktivite serikali bulambuli bugisu aktivite serikali ne peso agama kugeria kumi katakwi kede kabelio aktivite serikali otuke district lamo otuke district oroseo kitubum kede lamo acholi ada yang serikali ini kere na kumkara tapi dengan sasesen acholi sina kera akonye amite finare wote ni monari ya utene just on Friday mama won kapete ni lobia kwa moja ya hasa itu akaisaka kanare just in one day ndio nimesimo basi kindo ni batalyon ikianza pata kanari anaye sutaniane kapele pio kata pikere edita de bani ikoto nyonya ule brigade biande suggestion wa gojo ule brigade pala gojo ule brigade mambo wote tera polisi kara moja itemo kali pani bone balaneta yata kapugani achinkokin anyu nebi inapa kino setunga doluti do won beti tunga gera keke kurusine asom sine ikech konye arema mya yuara mamya somune buni epone do bolo ipedoro asina pikini tunga esa nyune yatakini serikali yatakino members ngunu security eterewa nyune be ayuara na tunga lu eyaso chaloi buni adomun na itekoro lipit kwa nade ngoni kere kwa daune do da atepon asipokinos do abongo sakoro na rajore ne do lit adawapugana wekin aiboisho no lemito to sikara moja anoiti kokin keda a losta ya takini ngaren aidemena lemedemio kesimudun sek koto machida Jessica Lupong'ese yata kitebe ada apugana itachitunga ilukumini yare arino auninu koteso acholi kedalango gunata chongina loste ingaren dora he moto ne tungakere adaun so kopana iboyona ne i records lu apugan lu adaun na injili leon ngesi to duto sebe itunga ilukumini yare ngesa adaun na itacha tungi lukumini yare oto mo lukumina vuli yare mori ardos kede acholi lango kede teso osabita lo wala rimo eda une paska audio kirore angula ngoli district kirore lo ada uta etacho ngoli district adwe district ere ro ke tacha keda ai gwe kin mulo records be lo ada unilu tete mambo ba chonga na ngina etakanete olos do kona pugane ngarin etachi tona down ni memba na kerelo teso Kanuka TV East Abraham Elapu ko district loko Katakwi